praegu jah, midagi teha.
Leva-aasta või Flora-aasta tuli 2 lõpus. Tal üldse ei ole teist.
tõuse. Lähme hea ju. Isegi üks treener peaks siit hakkama. Tegelikult oleks. värk oligi, ma lugesin seda, see oli ainult kunagi oli mingisugune jutt, aga tegelikult seda võetud vastu, see oli täiesti see mulje üldiselt võetud. See oli kuidagi mingi meedias kohati nagu veits valesti nagu meedias on nagu võtnud nagu, et see tuleb, aga tegelikult lugesin nagu kuskilt kõrgemalt seda nagu pigem äkki idee või korraks.
mõlemalt poolt šansid. Nüüd läks. siin Romaari hääli. Võimalik. Võrras keele on nii. Seda oli üles alla.
Väljas teen. Isegi lagi. Vahet jalaga keegi täiesti. Hea pall.
potentsiaali. Et selles mõttes võiks tulla vaata.
panid levavalt palju ka. selles mõttes, et paned ette. kuigi palju teha vastu. Ülihea passi. Ülihea passi. Ära küsi, noh.
Taktik tegi vangerdus. Mõlemal on peaks üks hea olema. Teine pole. Noh? Miks ei ole või näitab? Chance on. Ops. Ei olnud. Kaks, kolm on.
23 keskkaitse. seal on liit ei ole, aga Они его вырубят. Сейчас подкатом будет.
Продан. Продай. Найду. А куда тебе? Картовский? А где Станинский врач? А где он? Сталинский или Там такого нет, такого. там такого нет? Такого. Только так, серьезно? Так, Там ну, учиться был там медицинский все это вообще. нет, у нас нет такого. Так он дальше не бывает? Ну, вот это вот, некоторых смотришь, не решение понимаешь. Ага. Но нет, там именно медицинский, типа делали, камера. Давай, под оборудованием сам футбольный эксперимент. Бежать на него, вот у меня с ним пойдешь, он растерялся и ударил в грудь.
Нет, там просто Они не точно. Когда если прессингуешь с этого края, то тебе нужно держать игрока, который на твоем праве. Тебя не держать, ты уже не держишь, ты бежишь на вратаря. Вот отсюда. Бежишь по дуге, ты бежишь, чтобы вот этот игрок был тут находится. Чтобы он был закрыт, ты отсюда. Он просто вот так сидел, как все, вратарь мог спокойно в этом же углу. И все, его прессинг бесполезный был. Ei ole. Üldse pole enne sööta näiteks pole üldse. Pika palju üldse. Ой! Vaata jälle selle vahe. Vaata nii. Вот вся игра пойдет. Не, куда нас там? Millest tuli? Palli võidust.
Это то же самое, что
Почему он убегает? Почему единственный коробка? Это все его зона. Он поможет руки спокойно. И так и нужно выбегать. А чем он не стоит? Правильно, нужно выбирать выше, не спалит, сейчас красный получит. Красный получит, бро, красный. Niki, kui nende käes on pall, siis sa pead vajuma madalama. Kes jääb välja, kõige madalam mängija jääb surma.
всегда выдержал, но... Он прям тут совместно все стоял. Liig üks üleminek või? Levan, mul on ikka reis. Ei Levanis võiks olla. Mis see? Õhtul Liig 1 üleminek mängu tegema. Dijon. Hooajalgus mäletad äkki? Jaa. Nüüd on meil otsustav sealt minema ka. Kahju, et see nüüd ära saab. French League'id. See enam järgi nüüd tahab tegelikult ennast nii hulluks. Peab ka samamoodi tegema. Tõesti mingi nappe mingi minutid ja noh, vaata, palju tohib mängida mõttes näha, et mingi peale muidugi see lahti võib-olla. Pluss oli neljapäeval ka mänginud. Tulebki selleks ei saa. Korralikud lahendused seal!
läks nagu. Läks kirjutas midagi. Võid aasta üle teeme soolasse ja toon välja aasta üle minna. Lastes pole väga vaja mõelda. Üldkarvakad. Ja ta ütleb praegu ära tee viga, sina oleks pidanud teda pressima, miks Erko peab sinna tulema? Jäta Ollile vasak üles, jäta Ollile vasak üles. Pärast ära, et läheb lihtsalt väga üle küsitud. Totek võib seda õppida. Lisaaega saaks saada.
Вот так смешно, понимаешь? Если ты был на поле, я тоже так посмеялась. Ну, конечно. Мне кажется, она будет Hey!